ndowooza nti ng'akaliko nti omubaka aliyo bamukuba nti oyiga ng'amusaba owe Kamuli amukubira owe Bugiri amukubira liyale afuna sente bimeka because ndikwenda okumutegeeza nti abantu abandi bayidawe balina ebyokukola oli kukitegeeza tikoba nti omubaka oba omwetaaga kuba nti akuwaawa wabula osanga abantu abo tibakubwaine musango kitebwa yes because omubaka wa palamenti ekikutwala mu palamenti kujja kubaga amateeka kuteeseza bantu ekyokubiri kugoberera sente damu wa musolo oli kukitegeeza so bwe bakulingirira ng'ebintu ebyo bikubuzeemu then balina okweshoninga why ekitegeeza manjeri kiyinza okuba nga bamuli ku anti osanga ono baaliko banti bali lwa busente bo nga ye ali kubategeera mu ntegeera yindi osanga olwo omulonzi yasindika banjeri kye bakutiika mu palamenti tamubwayineemu kuteesa ali ku floor of parliament ate nga n'ensonga direda president dayogeraku kuba president yakuba ati bana mujje musoyalinge ini aye muteerabira ensonga daife dire enkulu nti we represent abantu abawansi people power otagivaaku era yakuba nti mugire mu palamenti lw'amaanyi gabaki g'abantu so wonaaje eyo n'okola ebibyo abantu bene baida akola ki baida akulamula then kyayogeire ku nti entalo mu Busogo of course ndikwenda okubanga muganange mutegeeza nti buli wantu wona waliwo entalo wo moving anova eno noja acholi ojja kwagana entalo dayo ova noja mu Western Uganda ojja kwagana entalo dayo mpera naba ali kwogera ku muganda ife Bigirwa it is true Bigirwa yali obulungi ne Kyadondo oli kukitegeera era omulimu gwe yakola ki yagukola Bigirwa Kyadondo oba Kavule no Kyadondo Kyadondo by election is yaleta his excellency Robert Sentamu Kyagulanyi mu parliament weyaveeyo yagema mu mukwampa guno ogwa Easter emirimu yakola ki yagikola but ebiseera ebisinga nenda okubanga ntegeeza abantu bonna abaliire nti bayinza okuwa office nti mperaana Bakali niwe director waneeno aye buli kintu kyona ndowooza nti kivunaanyizibwa kuiwe again wa mismanaging office gye bakoze ki gye bakugemeisa because muganda waife kituufu yasavinga ekibiina n'omutima gwe gwona era we do appreciate him but somehow yamala ate kabiri yabulamuku olw'ensonga nti nze mbe ndowooza nti obukeera ku nkyo nga bakuwaire office gye bakuwaire olina okuba exemplary olina okuba ekyokuboneraku aye obukeera ku nkyo ng'ate bali kubona ne mafia Anita Among eyalipoota esooka wakeera ku nkyo bakubona nga olina aba iso eyalipoota yakola ki ati nze ndikobera because entyama n'entalo edaaliwo by that time nga muganda wange wakobi waliwo ebintu bingi ebyali awo even though nze nali mbiringirira were tyabiri mwino aye kyatwala period nga kino kiba kyakavaayo nti ate Bigirwa akoze kino kiba kyakavaayo nti ate Bigirwa bamuboine ku wano ate nga biri ku kamera oli kukitegeera era n'akatambi akasembayo era Jeno Bigirwa yakoba ati omwana oyo aga mwana mubino nabeetidi nti kumba alikola ki ali ku recordinga nga bali kwogera ni oba ni Badoji Ismail Badoji oli kukitegeera era amaloboozi abo gakola ki gasansana wona mpera ano muganda nga agire yakoba ekigambo tolerance kwegamba ogezaako okugumingiriza nti kituufu kino niwe kiba kibairewo aye omulwani wono ndowooza nti olina engeri gy'omukiipinga muku aye Jeno Bigirwa tibamubinga mu kibiina wabula ekibiina kyakuba nti tukuumwizaakuku so okoire kuki kumbali kyayera kumpi n'ebirala ebyo no
bani boogere wulira muganda nze n'omusaadde mufumbo weena oli mufumbo bw'okoba omukazi oti munawo omulamu yakwowaima owummule kuuku omwezi mulala omuzaire omutegeevu ategeera ng'omusaadde oyo abinze muwala we nozibu wobweyidira muganda waife ndowooza nti oye wobanga niwe obeire kubamu abalesa ekintu oluyisa obaamu okuku n'entumba bayenda kumugolola ntumba oti kabiri nze bangoba batya ate kabiri baleete kizandu kaluya abere yakava mu NRM ate kabiri bamuwa ekintu yakuba tekisoboka n'okufubutuka ki aye ensi eno gyebuva nije bujja nije no Museveni mama Kadaga weyemereire okuba nga akola submission ye yakobya ati okusanda constitution ya NRM okutola expression of interest omuntu alina okuba nga amaze mu kibiina emyaka 10 ekyokubiri I've been there since 1989 omuntu yakamala emyaka 3 lwaki ali kuba nga nfulumya ate oje no Museveni ni kigongo ekyaletera kigongo obuzibu nga bakaleta kaluya ni kigongo mwabanga mwetaire ku luki olukomera nze mulikola ki muliko nfulumya oli kuchitege so ndowooza nti Jeno Museveni yakoba nti kituufu obyogeire simanyi community yayogera propaganda enga w'omwidi osogani nze na Jeno nulabi kibiki okusinzira ku bino yaleetawo history we yaba n'engeri gyamufundikiramu wakola kumuganange yabonanga yena nti tikisoboka nze kunta ku katebe ate muleetaani kituufu waliwo abantu ni cases zidaliwo ayo osanga mu bantu abaliwo muganange engalula yaliwo pastor Muwanguzi yaliwo Bamulenzi yaliwo Swengere yaliwo Ayubukani ebugembe yaliwo ayi kwabona president yajja okulingirira nga bazira busobozi bulungi na kumublaizingira kibiina bawani Andrew Kiza Kaluya we yabayi nti nze nga Bumba ndi after kibiina kuba nga kikola kitambula obakera kuncho nga balesa Bakari nti butimpera ano ali kulembera mu wanene nga mukwa nti butia Bakari tukulemberemu tujatambula tutya so ndowooza nti muganange kyaliko banti fitina obutendeza nenge ebibire wanene mu Busoga ndowooza nti buli wamu biriwo okirizagana nakyo nti ebyo biriwo buli wamu biriwo niwo ojja mu bazungu yona biriyo bwakera kuncho Elon Musk yata esente eningi eno mu Donald Trump aye ndowooza nti saawa dino ndowooza tibakakola ki tibalagagana musota yes eyo tifiti nabo buli yake oli kukitegera so tikiri wano wonka oli kukitegera so webukera kuncho kesi gyaleese ya Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa abaana abo balina obuzibu bulala baidi nti engeri gye basavinga emengo kabaka yabawa ebitiibwa ebyo nti baali balowooza nti nabalina okubanga n'abasembayo okubanga bategeera nende ekintu kirala ki balemererwa nenda bene ekintu kirala kituveemu nga tunakuza ebyobufuzi omuntu newankubaire kimugemagana naye oli kubona Museveni timwenda from day one no yakiki aye tekiine makumuwa kitiibwa kye nga president wenda oleme kukoba oti abaana abo because the people you are talking to nga Mathias Mpuuga ni group ye genda tutole lulimi lw'abakulembeze baife abeitali tulwetemu nga tunakulamu ki mbyobufuzi Mathias Mpuuga is a council so nenze ekintu ekyo kuwabulamu kale Bumba tujje mu maiso oidi waliyo omusaada mu parliament oba MP waawo oba bamweta Akolo yankoba nti yali ali kutambula eyo nga wali ali kweta nti owekitiibwa so yaseka aye nga ayagalika nti oba owekitiibwa nga kitegeeza bwibi anti Muwanga Kivumbi yavaayo yamutangaza yamukati no my friend owekitiibwa means omuntu owensa oli kukitegeera so yamuwabulamu wabula obuzibu bwe tulina waba twalina n'owekitiibwa Mpuuga Mathias bwali bulala
era ni muganda we nfanfe yali mukwano gwe nfanfe Betty Nambooze yava yakola kirajja mu kintu ekyo yakoba ati president yatwita ati ama meeting era meeting ye Betty Nambooze yagirimu yamukwati muna tulikuwulira kulikungesibwa ku miliyoni 5 aye sente ezo betusaba oba adifuna akola ki lizeeyo Mathias Mpuuga nga woyidi nti balinamu entumba kati bankuba batya okuba nga nkola ki nga ndiizaayo anti no wekibali nga kituufu kola ki aye ng'olwedde Kyagulanyi amaze era okufuna intelligence nti omusaada 5 akola ki kituufu bano bakoba nti 5 tikwali kufana kuwona bandi mulese aye Kyagulanyi baali bamaze omutega akatego nti ayogera ku buli ake n'obuli obw'enguzi loopuwe tumaze okumuwa miliyoni emeka 5 ayina by'omunsawo era ni Serwanyi yavaayo Mpuuga yali ali kwegaana Serwanyi yavaayo akati no we received the money era nze nafunye ku 4 Mpuuga yafunye ku 5 waliyo nono umanye mupiwa I think it is Lwengo amusiba kuno okumusiba ku bino ebyaliwo ebyobuli ake akati twafuna sente so Mpuuga mukubanga yegaanagaana okuba nti yafuna sente obudulizi bwakola ki bwavaayo so bano baali benze Kyagulanyi asirike alobe kwogera ku kintu ekyo olwo baide bamutwapinge nti Kyagulanyi ayogera ku buli obw'enguzi aye ate mu kibiina kye ni deputy president we in charge of Buganda region ni omuli akasookerwako ate yasoboire okuba nga akola ki ng'amwogeraku yatwere yageme mu kitaavu yatola yemeka 5 aye ate bamala basala omusango nga bali kuba ati omusango Mpuuga ne yakeera kuncu yataayo omusango mwene titwategeera nangeri rulingi yatambula etya twaja okuba ani yamutwala mu kooti ani yatwala Mpuuga mu kooti omusango ogwo bagutwala mu kooti nga bali kuvunaana bona no kyenkoba nti ogwa Mpuuga bo basooka bagusala nga bakali kusala gulo ogwaba nenze okutangaza ku mukintu oliko kitegeto so ndikumala ku nsonga ya Mpuuga kuba ogikoonye kwino nti bene twagema bomu twasula mbaki so Mpuuga yabukeera kuncho Kyagulanyi yakola statement yakoba nti obo olobi okubanga oizaayo esente edo ate ife nga tukoba nti NUP esente edo omwe w'omusolo tudiwe ekitiibwa imumwakera kuncho mwatyama mwegabanya sente edo then n'ekifo ky'obwa commission of parliament kyona tukoze kiveeku sadaka ati aguno anga wagutyama tekanzema nsobola okusema n'abakabiri ku bwa commissioner kudiruki so Mpuuga aida atyo ate nga woyidi nti beni boogere woba yali munabusungu nga baali bamaze okumutwalako ekyalo leader of opposition anti butimperano era abantu bangi ino bayenda ino okuta Kyagulanyi kukaguwa ng'akoba nti nti butimperano Mpuuga nalime nti okuba nga agemerera obwaloopo buno amaleko emyaka 5 wolingirira tukuba muzaake tooki taida asobola bulungi Mwanga Kivumbi Ajoero Ssenyonyi akaja mu parliament so bakuba ino tooki ku bantu abeetoloirani n'abasobola okuba ndi basikirani Mpuuga babona nga wazira kumbe nga woyidi nti awakula ennume tewakola ki tewakula emu nga beerabire nti Joero Ssenyonyi asobolera ekintu ekyo era okukityamamu era okuva Joero Ssenyonyi oyayida mu parliament aziro ebintu bingi ne byava niwo kiri bulungi nti oli munamawulire Ssenyonyi exposing ine ebintu bingi ebyali bijjamu ki ebyali bijja mu maiso nga ebitambulira mu nkweko after Mpuuga okola ki okuvaawo okuba nti twagema bomu bene twagisuula mu territory gye twamala okununulwa munandi kwenda kutegeeza nti obukeera kuncho territory nga tumaze okuginunula aye nga ate omuntu gwe tununulira naye territory eyo nga tumugwainemu obukuusa kyokuba ntusigale nga tukatambula naye tutamukobaako olw'ensonga nti twamala okununula so tutataawo bantu bandi tutateteganya nakiketeza ekyo tukirekerwa kuba twamala okukinunula